ofundisayo uVibhakshni Maharaj asithi nje ukubheka lezi balo zethu evele kade sizenzile kwamanye amavidiyo sizama ukukhombisa ukuthi iyebo uOD uneradius ethile sathola nama-bisector khona kanjalo kanjalo. Manje sifuna nje ukuthi nathi sike sikhombise ukuthi uOD uyahambelana yini no-AC kanjalo kanjalo. Ungaphinde futhi uzama ukuthi ukuveze wena lokho uhamba wedwa noma usebenza wedwa. Ngikuthanda kabi uma ukuthi usuzithemba ngalendlela ukuthi usuyakwazi nanokuthi uqhubeke wedwa. Uma uthola ukuthi kunenkinga ungabuyela nakwamanye amavidiyo ungaphinde wabheke lana azokukhumbuza ukuthi izinto konje zisebenza kanjani. Asibone lana sino A uya ku C. Asibone ukuthi wona sizosebenza kanjani ngayo lemdwebo yombili esinayo la, ngoba uyabona lo oqala kuyashiya ukuthi noma yena nokuthi oqala, ngoba asithathe lo oqala sithi ukube eceleni size la kulo wesibili. Bengithi ngifuna ukuthi ngikhulume ngendaba yalo oqala ukuthi indatshana la basitshela yona lapha phezulu ithini, kodwa kulutho ke asithi ukungena la. Uyayibona ke indingiliza yami lena phakathi kuyo uyabona ukuthi siphunyelwe okuningi kangakanani. Sikwazile ukutholani i-triangle, sikwazile ukuthola isenta yethu ya 0, sathola ne-triangle yethu, sasiphunyelwa amagama ke ethu o-A no-C no-O ke sabe sesiba ne-altitude yabani ya D laphaya. Kanjalo ke sesisaba no-M, saba nobani no-M. Asibone ukuthi esiceliwe la kumdwebo wethu kuthiwa asikhombise ukuthi uOD uyabisector nobani no-AC. Ingakho ke bekuzoba inkinga ukuthi sivene sibukane nomdwebo wethu oqala nje kuphela, sike sibuke uwesibili. Asibone ukuthi singaphikiseka yini uma sithi ngendlela yokuqhathanisa ama-angle noma ngendlela yani yama-similarity ngeke kwaba iqiniso uma ukuthi sithi singayihlanganisa ngaleyo ndlela. Kanti bangase sisebenze ngendlela ye-RSH, siyazi ukuthi ama-angle ethu angaba postulate. Uma ukuthi sisebenza ngendlela ye-SSA yama-similarity angeke kulunge ilokhuzane ama-angle ethu. Okusiza kakhulu ukuthi uma ukuthi kuba khona indida ubuyele kumavidiyo asebenza nje kuphela ngendaba zama-SSA nendaba zama-RSA. Akulutho ke sibuyele la. Sithathe lo mdwebo wethu sithathe i-angle yabani ya AMO, sithi iyalingana noma iyafana ngendlela ye-RSH nobani no-CMO. Sosho njalo sothi kanjani kuyalingana noma kuyefana ne-angle yethu yani ye-CHO. Asiboneke ukuthi siqhubeka kanjani. Sithi AM wethu uyalingana nobani no-MC, base uyabheka na ukuthi engabe akulona yini iqiniso lokho, ngoba uyabona ukuthi u-AC ube kuwumugqa uhamba wodwa, kodwa ngenxa ye-altitude yethu nokuvumbuka kwa-M sewongena la phakathi nendawo. Ingakho sesinobani nokuthi u-AM uyalingana no-MC. Asibona ukuthi ikuphi okunye singakuthola kuwo lo mdwebo wethu. Sithi u-OA sikasebenza ngo-OA. U-OA singathi sona sulinganisa noba, singawusho ukuthi uyalingana no-OC, ke cacela nje ongalingana futhi nobani no-OM. Futhi basithanda singaqhubeka sithi uyalingana no-OM. Ngathi ngibhale kwakubili nje no-OM. Asibona ukuthi u-AM squared, AM ekuseni u-AM squared sisebenza kanjani nawo? AM squared plus OM squared equal OA squared. Asithi ukubheka ukuthi akuzuba iqiniso yini lokho esithi sizama ukusebenza ngakho. Asibhekisise
sibe no cm squared esingaba nawo bamunye munye singasebenzisi. Sikhuluma ngendaba yokuthi mhlawumbe sithi squared ngoba siyabona ukuthi kungafana bangase sibe nenye angle elinganayo nse ngezansi noma ebhekene nayo lama angle esiwakhile la kungalingana. Ngakho sivulela ithuba lokuthi sivume ukuthi angaba amabili lawo ma-angle asebenza ngo-cm. Ngakho ngeke sithi cm kuphela, singasho nokuthi cm squared. Kodwa futhi basithanda singazikhumbuza ukuthi indlela elula ukuthi senzani i-Pythagorean ye-theorem yethu esisebenza ngayo. Okungakukhumbuza nje kangconywana ukuthi iko esisebenza ngako. Sidivide noma sithi ukubheka ukuthi yini esingathi kungaphansi kwako. Singathola u-cm squared equal esikhala sibe no oc squared minus om squared okushiyapi. Uyabona ukuthi engabe sesiphumelelwe nje inamba ethize kube sisebenza ngenombolo, kodwa hayi asisebenzi ngenombolo, sisebenza ngani? Sisebenza ngamagama kuphela kuso lesi sibalo sethu. Kobani sizama ukuthi sihlanganise emqondweni ukubaleka kwaso kokwenza izibonelo njengalezi. Ngathi ngibona nje baba ngiphumelo am equal cm ukuthi siyathola yini ithuba lokudlula lapho noma siyibamba lapho. Basiqhubeka khona okunye okungenayo noma nje sekukunika ithuba lokuthi ubuyele kumdwebo wakho nawe ubheke ukuthi engabe lokho esikuthole kwamaqiniso noma lokho esizamela ukukuveza khona la kulesibonelo sethu khuluma into esile na.